Крайният срок е утре. Son teslim tarihi yarın. Здравей, Лъчезар. Как върви проектът за клиента? Merhaba Liçezar. Müşteri projesi nasıl gidiyor? Здравей, Ирена. Честно казано, малко съм притеснен. Крайният срок е утре сутрин. Merhaba Irena. Açıkçası biraz endişeliyim. Son teslim tarihi yarın sabah. Не се тревожи. Целият екип може да помогне. Какво още не е готово? Endişelenme. Tüm ekip yardım edebilir. Daha ne hazır değil. Трябва да завършим презентацията и да напишем отчета. Sunumu bitirmemiz ve raporu yazmamız gerekiyor. Добре. Аз ще подготвя презентацията, а ти напиши отчета. Tamam. Ben sunumu hazırlarım, sen de raporu yaz. Съгласен съм. Но първо трябва да проверя данните в таблицата. Katılıyorum. Ama önce tablodaki verileri kontrol etmeliyim. Разбира се. После ще изпратя файловете по имейл на клиента. Tabii ki. Sonra dosyaları müşteriye e-postayla gönderirim. Чудесно. В колко часа е срещата утре? Harika. Yarın toplantı saat kaçta? Срещата е в 10 часа. Шефът също ще присъства. Toplantı saat 10'da. Patron da katılacak. Тогава трябва да сме готови по-рано. Да разпределим задачите. O zaman daha erken hazır olmalıyız. Görevleri paylaşalım. Точно така. Ако работим заедно, ще спазим бюджета и срока. Aynen öyle. Birlikte çalışırsak bütçeye ve süreye uyarız. Благодаря ти за помощта, Ирена. Заедно ще успеем. Yardımın için teşekkürler Irena. Birlikte başaracağız.